Inkuru yacicikanye mu minsi yashize y'urupfu rw'umwirabura George Floyd twanabagejeje hano kuri Puka Media, ikaba yaranateje imyigaragambyo ikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ubu noneho Derek Chauvin ushinzwe kwica George Floyd yavanywe muri gereza nyuma yo gutanga ingwate ya miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Yari afungiye muri gereza yo muri Minnesota nyuma yo gutabwa muri yombi azira kugira uruhare mu rupfu rw'umwirabura George Floyd wapfuye amutsikamishije ivi ku gakanu. Derek Michael Chauvin wahoze ari umupolisi ushinzwe kwica George Floyd umwirabura w'umunyamerika yapfuye anigishijwe ivi ku itariki 25 Gicurasi 2020. Yarekuwe muri gereza kuri uyu wa gatatu nyuma yo gutanga ingwate ya miliyoni 1 y'amadolari. Derek Chauvin yarekuwe muri gereza yitwa Oak Park Heights yo muri Minnesota kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru. Derek yari afungiye muri gereza kuva ku itariki 31 Gicurasi 2020 nyuma yo gutabwa muri yombi azira kugira uruhare mu rupfu rwa George Floyd. Uyu mugabo yaje kurekurwa nyuma yo gutanga ingwate ya miliyoni 1 y'amadolari nk'uko impapuro z'urukiko zabigaragaje. Derek Chauvin yarishye ingwate afungurwa kuri uyu wa gatatu mu gitondo nk'uko inyandiko z'urukiko zibigaragaza. Akaba yarishye ingwate ya miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, no kuvuga arenga miliyoni 970 mu mafaranga y'u Rwanda. Uwo mupolisi w'umuzungu yafashe video arimo gutsikamiza ivi ku ijosi rya Bwana Floyd mu gihe kigera hafi ku minota 8 mbere y'uko apfa ku itariki 25 y'ukwezi kwa gatanu. Urupfu rwa Bwana Floyd wari ufite imyaka 46 rwateje imyigaragambyo mu bice bitandukanye ku isi, ndetse hasabwa ko hakorwa amavugururwa mu rwego rwa polisi. Byateje umurindi w'ubukangurambaga bwa Black Lives Matter bivuze ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. George Floyd yakomeje gutakambira abapolisi bari bamutaye muri yombi avuga ko atakibasha guhumeka. Bwana Chauvin yirukanwe ku kazi ke, ubu ategereje urubanza rwo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka utaha. Aregwa ibyaha by'ubwicanyi bwo mu cyiciro cya kabiri ndetse no kwica umuntu. Abandi bapolisi batatu bari kumwe, Alexander Kueng, Thomas Lane na Tutao, nabo birukanwe ku kazi ndetse baregwa gufasha no kureberera ubwicanyi. Abo bahoze ari abapolisi baregwa mu rupfu rwa Bwana Floyd rwabereye mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ubu bose barishye ingwate barafungurwa, bategereje urubanza rwabo umwaka utaha. Kuva mu mpera y'ukwezi kwa gatanu, Chauvin yari afungiye muri gereza irinzwe cyane yitwa Oak Park Heights yo muri leta ya Minnesota. Bwana Chauvin yarekuwe ku ngwate irimo ibyo agomba kubahiriza. Inyandiko z'urukiko zigaragaza ko iyo ngwate yizejwe n'ikigo gitanga ingwate muri Amerika. Abakora mu byo gutanga ingwate bizeza abategetsi kureba amafaranga yose asabwa nk'ingwate mu gihe abaregwa badashobora kuyabona ubwabo cyangwa bananiwe kwitaba urukiko. Mu kwezi kwa gatandatu, umucamanza yari yashyize ingwate ku giciro cya miliyoni 1.25 y'amadolari hatarimo ibyo Chauvin agomba kubahiriza, cyangwa miliyoni 1 y'amadolari harimo n'ibyo agomba kubahiriza. Ibyo birimo ko Chauvin atagomba kugira aho ahurira cyangwa avugane n'abo mu muryango wa Bwana Floyd, gutanga imbunda ze no kudakora mu rwego rw'umutekano mu gihe ategereje kuburanishwa. Ben Crump, umunyamategeko uburanira umuryango wa Bwana Floyd, yavuze ko kurekura Bwana Chauvin ari ingwate ari urwibutso rubabaje, ko kuri bo kubona ubutabera kuri George bikiri kuri. Kugeza ubu biteganijwe ko abaregwa bose bazaburanishwa mu rubanza rumwe mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha, ariko umucamanza arimo gutekereza ukuba buri umwe yaburanishwa ukwe. Abandi bagize icyo bavuga kandi nyuma yo kurekurwa kwa Derek Chauvin n'umuryango wa nyakwigendera George Floyd, wavuze ko ibi byakozwe ari agashinyaguro gakomeye cyane. Gusa hari n'abandi bakomeje kubibona nko gukomeza kudaha agaciro umwirabura cyangwa se kudatanga ubutabera bungana ku bantu bose. Hari kandi n'abandi batangiye kugira ubwoba bwo kongera kwaduka imyigaragambyo ikomeye mu bice bitandukanye by'isi bitewe no kutishimira icyemezo cy'umucamanza cyo kurekura Chauvin, ndetse ngo hari n'ababibona nko kuba Floyd yaba yaraguzwe, bakabibonamo nk'akarengane gakomeye cyane. Mu ishyingurwa rya nyakwigendera George, abafashe amagambo bose basabwe ubutabera ku ivanguramoko. Abafashe ijambo mu rusengero rwo mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas
bagiye bagaruka ku buzima bw'uyu mugabo bavuga ko yakoze icyaha cyo kuvuka ari umwirabura. Isanduku irimo umurambo we yatwaye mu rukurikirane rw'imodoka ikurwa mu rusengero ijyanwa ku irimbi rya Houston Memorial Gardens, aho yari gushyingurwa agashyirwa iruhande rw'ahashyinguwe nyina. Umwe mu bishywa ba Bwana Floyd witwa Brooke Williams yasabye ko habaho impinduka mu mategeko. Yavuze ko yashyiriweho kubangamira abirabura. Yavuze ko amategeko yamaze gushyirwaho ko abanyamerika bakomoka muri Afurika batagira icyo bageraho, kandi aya mategeko agomba guhindurwa, kandi ko nta bindi byaha by'urwango bakeneye. Hari umuntu wavuze ngo kugira Amerika igihangange nanone, ariko se ni ryari Amerika yigeze iba igihangange? Joe Biden wo mu ishyaka ry'Abademokarate uzahangana na Perezida Donald Trump mu matora ya perezida mu kwezi kwa 11 uyu mwaka, yagejeje ijambo ku bitabiriye umuhango wo gushyingura. Abinyujije ku buryo bw'iyakure bwa videwo, Bwana Biden yavuze ko ubwo hazabaho ubutabera kuri George Floyd bizaba mu by'ukuri bari mu rugendo rwerekeza ku butabera ku ivanguramoko muri Amerika. Bwana Biden yanenze bikomeye Bwana Trump, akaba yaramushinje gukoresha amagambo arimo urwango kandi adafite gihamya ajyanye na Bwana Floyd. Ariko uyu Biden ubwo nawe aherutse gushinjwa kwirengagiza amajwi y'abatora b'abirabura, ubwo yavuga ko abanyamerika bafite inkomoko muri Afurika atari abirabura niba bajya batekereza gutora Bwana Donald Trump. Umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma wabereye mu rusengero rwa Fountain of Praise Church, witabirwa n'abantu babarirwa muri 500 barimo abanyepolitike n'ibyamamare. Al Green wo mu nteko nshingamategeko ya Amerika uhagarariye leta ya Texas yavuze ko icyaha cye ari uko yavutse ari umwirabura. Reverend Al Sharpton, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, yabwiye abitabiriye uwo muhango ko ku isi yose abona abuzukuru n'abakoze ubucakara basenye inzibutso z'abakoze ubucakara. Avuga ku buzima bwe bwa Bwana Floyd, yavuze ko Imana yatoranije ibuye ryajugunywe irihindura insanganyarukuta y'igikorwa kigiye guhindura isi yose. Muri leta ya Minnesota, Guverineri Tim Walz yasabye abantu guha agaciro umuhango wo gushyingura Floyd, bafata umwanya wo guceceka mu gihe cy'iminota 8:46 hibukwa igihe nk'icyo Bwana Floyd yamaze atsikamiwe hasi n'umupolisi mbere y'uko apfa. Abantu babonye akanya ko gusezera bwa nyuma kuri Floyd mbere y'amasengesho. Mu bitabiriye kumushyingura hari abari bambaye imidari yanditseho ngo simbasha guhumeka, hibuka amwe mu magambo ye ya nyuma atsikamiwe n'umupolisi w'umuzungu. Isanduku irimo umurambo wa Bwana Floyd yajyanywe mu irimbi ry'i Pearland mu majyepfo y'umujyi wa Houston, aho yashyinguwe mu muhezo. Mu ntera irenga kilometero 1 na metero 600 mbere yo kugera ku irimbi, isanduku yashyizwe mu kintu gituma itwarwa n'ifarashi. Hashyizweho inzitiro kuri uwo muhanda werekeza ku irimbi kugira ngo ubwo iyo farashi itwaye isanduku ye yahitaga rubanda ishobore kumusezeraho mu mutekano. Umurambo wa Bwana Floyd uzubakirwa inzu y'urwibutso mu irimbi ry'i Pearland. Umurambo wa Bwana Floyd washyizwe mu rusengero mu gihe cy'amasaha 6 abantu bawusezeraho bwa nyuma. Umuhango wo gusezera bwa nyuma wanabereye imbere ya polisi muri leta ya North Carolina, aho Bwana Floyd yavukiye. Ese Biden yavuze iki ku muryango wa Floyd? Nyuma yo gusura umuryango we, umukandida perezida w'ishyaka ry'Abademokarate yatangaje ko umwana we muto w'umukobwa yari ahari. Niwe wavuze ati papa agiye guhindura isi, kandi ndatekereza ko papa we agiye guhindura isi koko. Joe Biden ubwo yari yasuye umuryango wa George Floyd, Bwana Biden yongeyeho ati ndatekereza ko ibyabaye hano ari kimwe mu bihe bikomeye cyane byo gusubira inyuma bibayeho mu mateka ya Amerika rwose, mu bijyanye n'ubwisanzure, mu bikorwa no mu mvugo, uburenganzira bwa muntu no kubaha ikiremwamuntu. Benjamin Crump, umuvugizi w'umuryango wa Floyd, yatangaje kuri Twitter ifoto ya Bwana Biden yabasuye. Avuga ko nabona Bwana Floyd bishimiye amagambo ya Bwana Biden. Yongeyeho ati kuriya kumva akababaro ni ikintu gikomeye cyane kuri uyu muryango uri mu gahinda. Twabibutsa ko Derek Chauvin ari umwe muri abapolisi bagaragaye mu mashusho yafashwe arimo kunigisha ivi umugabo w'umwirabura George Floyd mu minota irenga 8 nyuma za kwitaba Imana. Floyd yatawe muri yombi n'abapolisi mu mujyi wa Minneapolis, aho bamushinjaga gukoresha sheke y'amadolari 20 itujuje ibisabwa.
nyuma urupfu rw'uyu mwirabura rwakuriye imyigaragambyo ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bice bitandukanye by'isi. Nkomeje gushimira kandi abakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu, mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bibagereho ku buryo bwihuse. Mukore share na like kugira ngo umubisangize n'abandi. Iyi ni Puka Media, njye ndi Denise Ishimwe.